Muvhuso wa President Vho Cyril Ramaphosa kati na khethekanyo dza zwa tsireledzo vhakati na u dzudzanya maano na u tsireledza vhadzulapo vha lino shango kha mugwalabo wa shango ḽoṱhe wo dzudzanyiwaho nga ḽihoro ḽa EFF vhege i ḓaho nga Musumbuluwo. Vha mbia lushaka ya vhupileli na vhone vho dzula vho ita ngoma madzula wo vhambwe u itela arali nga vha na dzikhakhathi kana u tshinyadziwa ndaka nga ḓuvha ḽa migwalabo iyi. We will not allow those who want to spread anarchy to do what they like here in South Africa. We are a constitutional democracy. Yesterday we had a meeting of our National Security Council and we discussed this. And the security forces of our country are going to defend our people. The only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. What we want to inform all is that regime change through unconstitutional means will not be tolerated and it will not happen in South Africa. Minister wa mapholisa Vho Bheki Cele vari mapholisa vha ḓo bva nga vhunzhi mona na shango u itela u tsireledza lushaka, vho ramabindu khathihi na vhaendela mashango. Want to assure everyone in the country that the 20th of March will be a normal business day. Measures have been put in place to ensure that everyone who wants to go to work, travel for leisure, and conduct business on this day does so in a safe and secured environment. Vha EFF vari vha ḓo imisa tshiṅwe na tshiṅwe nga Musumbuluwo na zwi tshi nga zwi ḓo konḓa sa izwi vhathu vhane vha shela mulenzhe nga nḓila khulwane kha ikonomi ya shango vha tshi khou hana u vala mabindu avho zwenezwo nga Musumbuluwo.